Silapha eMgungundlovu okuyisigodlo sesilo uDingane basenza ngakhona kaJama. Kumnandi nje ngendlela emangalisayo bakwethu. Umtakazo wakade sokubonga ukuthi namhlanje ula endaweni yasemakhosini okuyona inhliziyo yobukhosi nezwe lakwaZulu. Enothe kakhulu ngomlando. Kugcinwe ke amakhukhula, kugcinwe umlando wakithi njengobona nje kubhaliwe la uMgungundlovu Multimedia Center. Lama ungena ngaphakathi uthola konke incazelo khona, kunama tour guide abantu abachazayo ukuthi kwenziwani la. Sikhulisa indawo esinobuhle bendawo esemakhosini. Uma sikhuluma indawo esemakhosini asisho lesi sigodi nisibona kuphela. Kodwa iqala ngaphansi kwendaba zaseBakanama. Uze nayo njalo uzuwela impolo zemhlophe uma uyibheke ondini. Sinento lezulu osithi uguqa iqhugwane. Njoba lime iqhugwane libuka thina lo. Isinqele seqhugwane ilesi. Esokudla seqhugwane ilesi. Lona phakathi mayivula kwenzela yena ukuthi mayivula ngapha aphathe umkhonto mawuyimpi akwazi mawuzovulela ngapha kusebenzisa isinqele. Ithombe eyithathwe emakhulukhulwini eminyaka iphephandaba ilanga lasibona. Engiye ngibheke ngalezi ithombe zisikhumbuze emuva la isisuka khona ngoba uyabona ukuthi ithombe zakudala uthi saqala la kwaku-black and white isithombe kwaqhubeka waye estudio kusho ukuthi isikhathi sakudala asisafani isikhathi samanje. Umhlali lo besikubonayo kukhonjiswa omasipala abahlukahlukene la ngokubona abaqulusi oMajuba district njalo ey'ngolweni enqoleni. Umhlobo esikhonjiswa ngalo ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukwenza indaba bayixoxe ngobuhlalo njengoba sibona kukhonjisiwe lapha emsebenzi yabo. Bakwenzakalana esiklebheni chofo esiklebheni okuwumuzi uNkosi usenza ngakhona ezehlala esiklebheni kwakusukana umlando onjalo. Leli gama likaBayede noBayethe akazange libe nencazelo. Selizela guquka la ileyo bayededele lo de bakhulekwa kuthiwe abahlala besimame ngoba bakwazi bakhuleke bathi ngoba laqhamuka kwamthetho ukuthi bayede bethefula balethe emthetho sibakwazi yiko ngeke kuthi akusukume amabutho bawungena inkosi kwekhuleka wena wendlovu bayethe nothi bayede. Ehlalweni kuhlala abantu abawu-167. Indawo lesiyisebenzisa mhlawumbe uma kunama-conference sihlalisa abantu abawu-plus or minus 108. Sinawo amatafula nezitulo nje kuba kuwukuthi i-setup emi kanjani uma usebenzisa i-conference. Ama-tapestry lawo ayimbalo ekhulumayo exoxa umlando njengoba ubona sazi ukuthi inkosi ilembe leqamanye amalembe ngokhalipha lakhulela esizweni sakamthetho litrainwa khona lenkosi isilo uDingiswayo. Nanka amabutho ayewaqeqesha avezile la. Uchazela ngayo yonke into uthi uphuma lapha ubuzunolwazi olumangalisayo oluningi ngendlela emangalisayo. Sazonyukela phezulu esigodlweni lapha isilo esasihlala khona siphumula khona isilo uDingane kasenza ngakhona. Wena wendlovu bayethe yena makube umuntu omkhulu uphawu lokuthi abalandelayo bese kuthi isihlahla sibizwe ngomuntu lesi bese kuba yitshe eliyohlala ngcono shone phansi ekubone kuphela bese kuba khona okwesithathu okuthiwa yisulu etshalwayo bona bebemaka ngalo amadlozi kumakwe ngalo ukuthi kubonakala ukuthi noma usuhambile kumaze kuthiwa nakho uMgungundlovu uqanjwe ngokuthi uMgungundlovu ngoba inkosi uDingane wayezibona emkhulu engangamela engangendlovu wathi yena akekho ongamthinta yingakho kwathi umgungu wendlovu secret conclave of an elephant or secret meeting place of an elephant. That's why uMgungundlovu la esikhona ukuthi uMgungundlovu seMansberg yini kuthomba uMgungundlovu wangempela yilo. Kavenga lokho bembe isihlabathi kodwa sekhona zasha zababomvu
kusho isigodlo sonke lesokhela ngomlilo ngapha bebhunqisa belungu Eyabelungu bona manje. Naku usekhona. khona njengamanje nje sisuka lapha na eMgungundlovu emzini wesiludingana sibona ukuningana khona kakhulu okunokunothileyo komlando wakwaZulu Sisazohamba ke njengamanje siye emadlinzeni amakhosi akithi kwaZulu akhona ke lapha endaweni yasemakhosini maningi nje agcwele wena wendlovu bayethe suke endlinzeni lesilo sasosuthu isilo Dlothovu abheke kwesitabe kufana nomsebela mphangelela ngakakaphumi kwando netheli phuma liphuma ngezinkanzi zamadoda yakhothamela le Middelburg emhluzi kodwa wabe yayishilo kunduna nkulumankuluman ukuthi mase ngihamba emhlabeni ningise kuba bamkhulu emakhosini wayenomuziki omkhulu lapho kwanobamba yona mzo makhosi wasala la kwakwakhwenti eyayibangaka makubekwe inkosi phansi ke idlinza lenkosi uJama esaziyo ukuthi uJama wayezala inkosi usenza ngekhona okuzothi masisuka la siye edlinzeni lakhe kusho ukuthi siqale le edlinzeni lenkosi uDinizulu sakhuphuka njalo ngombambangwe sazodlula ebheka amakhosi saze sazothi yini la edlinzeni lesilo uJama oyise wenkosi usenza ngakhona bayethe hlangana lomakhosi lena eyabusiswa Yaba nenhlanhla kakhulu. eyaba namakhosi azaba u4 sakazi odla umfazi uma kasukuzwayo washo usukuzwayo nendodana daba ezithi wena wendlovu ngibona ngithola elinye ithuba ngiyifunda ngokunye ngoba ifanele bayigcina kwi-multi purpose center Imbenge ikhama inkade oh ya imbenge phezulu uphawu lokuhlonipha. KwaZulu uvumela ukuthi ungalethela abantu abadala ukudla kwabo ungakhombisile yini inhlonipho ukwenza umzekelo ngisho ekhaya ukudla kwababa masekulethile uma ufika nje kubeke kahle akubuzwe ngishathe beyakafiki ngishathe kufika umuntu ephakiwe phe etafula yakubona ubaba lo umama lo ubhuti omdala usiyakubona sefanye kwenyulo kokwethutha akuthathe nako inyama ngapha ngoba vele ngiyabothi le qonde kodwa kukababa inhlonipho njengoba namhlanje asebaphakelwa kanjena nje kuthiwe bhu uphe kuphuthi kuyafana nje inkingi lapho balulekele kakhulu ukuthi abantu bakwaZulu bahlale bayikhiphe izingane bazobona akuseke kuthena namhlanje iNgilandi yakwaZulu noma iJerusalem lakwaZulu indawo lokho igcinile imvelo yayo yonke njengoba enjalo kubalekile ukuthi mangabe nje ke umuntu othanda umlando umuntu othanda isizwe sakini uze kule ndawo uzobona ukwazi ukufunda ngomlando nangamakhosi akithi nje jingelele so ke bakwethu siyacela woza uzobona ubuhle bukwaZulu uzofunda ngomlando wakithi ngoba kubalekile lokho asibonge lihle lelizwe